Menteri Kacenat Community and Rural Development Hamlet Sandoling ne debu muyuri muyo chna ya ke integrated block complex kawaman ke yung krekam wathme ka amlarem CNR di blong dewa emlang MLA kathain waman le Menteri Kacenat Pure Puthi ki kampo yung ulak men rembui. Hawa ye kelam Menteri depan singa ye singa ngo ye kre wa ichakri gibru ka amlarem blong ki depan krek kam baha ye ki bon ki skim ka sarkar jella wa ka sarkar perdi ki depan krek kam hagani kathain. Depan tibu wa ka sarkar debu ka ar ponya kulur yo chna ye gani ka yung krek kam wathme ka wadaw sedang no amslem de. Doong le wa ini chna thme ye ki yung krek kam daw ye rabha ye ki wa krek wa yo thau gi de bamian iwa dawan ra le ikella heirukom ichakri chaki pajba kam tam ye ki wasa haki thau em chajangai. Da khanau le wa hapo ka amlarem community and rural development blong da em nya pho witali ki village organization VO wa sanspa khande phautali ki self help group SHG we kini ki SHG da wanra ki ikella ye rukom man ki chnong ki thau. Da yo le ye kelam na ulak men rembui u director ke CNRD department u SC Sadhu na u deputy commissioner ke West Giant Hill district u BS Soli ya wa kiwi. Bakerpang MLA Jongpi Malakemen Bonsin nga Bahamat kedik office ke blok jungi da sepeti la ilaran. Kelak hamdo kabilong su panong beri ke office bat imakemen nga Baham supaya la inti but persam beliau ada ke office complex. But omdai tak ni omram office juga blok ke bedu. Man na juga bang ngalen, man bang kendu ke jual bat ni yo ya ke jing ke jinga. Joki video, joki official jok yang juga blok. Baru nak yang jom bikit nom kiman. Ke office ke blok jadi tekam long show. Ti habang yo so yang tak jing ke jinga. Joki official jongi Joki paiba bakam tam jog dong bi keman ngaso bakam dei ke kamera menjunga ban su set kilo di joki skor marman lara ikane kemat bani kendo yo chimsa bani keren yom pesa kat chebole ngawan spo garhus ngawan spo riboy ngawan spo wesasus spo janhus baro dontang jojna brei bakjum betom yang joki block office tuni ngol kumno ngide ban thola ban penyo bisa banayo office ke bathmai kerana makalong ke jingsuk nam di office jungi bat kelong ke jingsuk nam taki patba bat gaso kemen kecing karan kam sumlong ke plan marmar sumsa nga gini persang ila binti bat hatahi ila persang bat apnyo bisa kumba sispa arpo krur masna tmai ye ke office juga blok apong jelang ke berokoi Barkani kene kesin ke bading ko nge ke bagi labnong ko history jom Islam ni kania. Babaro aki blok ke bagi dan burasa pun reutli. Ditang kene ke sarkar ke bodo konsim yak senjam ke bae. Ban pen balut. Ya baro sa pun reutli ki blok office apok jela me lia bro ko wi. Reutli ki blok ngilade baniach mat yakam jongki. Kata kelong bajen doba Damalgere, Demdema, Maulai, Soyong, bat ke Maupat. Kiri reutli ki blok ke jingtre yaki kaliaj. Badi kiri ki blok reutli ngili pio sanction kedua kemba akror san pula. Bat ke basak manta pada kedai kiri ki sapo tuli ki blok. Bat ngilamang kuwe ke blok akror nyola. Borok kot ki blok. Kini yo office ke batamai. Ngiso to shai. Belas ke office ke blok kelang ke berem. Kinan bomba ke ko hakom jik trekam. Namar bangalet nampai teng kam tam slong gendong. Ki pajba ki kam juo. Kam sutunan bar kam slur. Barung ke blok office jom ki blok. Namar lomba ke blok office. Ki penterkam ki bomba ki skim. Lakalong ke scheme nak liang jong central government, lade ke scheme nak liang jong central government, kita bomba ke scheme kita terkambing dengan pakai blok. Buat borok ke scheme, kita bedai, buat ipai barang susung sungi, kamtam kita nak kendong. Jalan kam don konflik sebab babian, kita besar so tentang
Ajika Government Office Brostio Wartang Sitio. Bat kemasau tengah tampak ke blok kejengi ke weni ke senong tiba kendong tam ke semenong kari ke senong rit Henry katendar bakin senai ke serok kilometer sekian ladap kot bat kumcu ya ke serok apa yang no sekitar sekian muput kilometer bat kilometer apa pentor ini kita hitam di projek di Berangjai bakin nangjai te ngakermen sekian pada kita ilang gedungin inilah sibun ban kentiu ya kayo kakon ban kentiu ya Henry ni yang nepo kasolution gedungin sibun kibreu ngim nang ban wat ikilat kilenti dalade ban menrai ejimento hapo blok jongi kibon ba kibreu Henry ban apply lakin long haka yes program joko sarkar kiduna bha kiba apply lakbade po enroll po focus program kiduna bha lakade kipertip kiduna bha nampit na kay kadal marmenta ka sarkar kandesu kanten borsu handai ladamdan komon kalong kabae yak sarkar ban wanra ban ai kajira tenta kadal ngakan tuig no susno bagi dan long jibril tiba insti kuno bante daladeru kantam ban shirya ke kabu lembagi skin joko blok tiba bun banga kermen sken balan baka dengan project kebangsaan bansna inla ban kata ia kejidang kanjung paipa habaro kimliang namar minta karkom susar kadar karkom penjat ikam office kalong kaya pera itu kata-kata namar ba ke keberengkam ide bengkam kejing kemaskan namar ba kibon kicing penekam kide lembaga online lane lembaga digital ni kat kaba nitre tengala dokumen ba hakan kenti ya kajing amrut jumpai ba jang amrut blog nilai yo ban le ya kan kam hamne bat ngakermen skher bakan nekan aja mentoy yagi pero kendet hati ni kipo kajing yai nanti jong sorka hapo kaji alam jong kontrak ke sama kalong kaba yale kan bala ban penbiang ia kajinan kanjong upai pa bad upai pa habaro kisnong ulayo ya ki kijing amnut jong u kiba kat bal de banyo kane kanum laban urlong klem di trelang garam basnong klem di trelang kinong song snong klem di trelang upai pa